لما سرتا سه مردینه ایجا خباتنش با رسورا کرنا برهمین دیروکی دوام دکن. لورا شارداریش با پاراستنا میماریا باجر بتایبت مجن کوشکن خوناغن و آوایتی دیروکی وان رستورات کن و افجی لگورا اصل فصلیوان تیچکرن چاولرنه پشتی خباتن رستوراسیونه توریسم هرمی زیده به. محسرتیا مردینه نافچه که قدیم و دیروکیه. لباشر گله کوشک خوناخ و واهین دیروکی هنه. لبل پرانیاوان بونه کاول و پیخودینه. شارداریا محسرتیا مردینه جبو پاراستنا میماریا باجر دخبته. جبو و کوشک و خوناخین دیروکی لنافچه رستورته که. باجار که قدیم دیروکی هم دخوازن که و اثرات ما تاریخی اسم هم سابقلمش ببین هم جبو توریسم جبو انسانیت ما وقت میراث olarak هم خدمت توان sunmuş بکن. Şaredari Mehsir'de zametin altında got em duxwazin turizm ahire meji geç bikin. İnsaniyet ma vakti gotin duxwazin ki kimliga bajar etmeli ortaya bibinin. Avcı bina servina dinlerin. Yani daha kültür turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi bölgeme özellikle dil mahsert etme hem duxwazin ki peşvan bikin. Heyanaha gelek avahi hatın restore kirin. Yen baneji gav den çekirin. خانه كevin هن المحسرتي منارميج دكن خانه جوش ام دجدينن بتون خرات كن دكن عقد Çavlerine pişti xebatên restorasyonê rengûriyê bajêr jî biguhere.